Naa Kwarley Beauty Pageant 2020 ni femo krede ne niko he fel ke kusum ni femo ahie ejigbejano to ni agido event biye etu kenpe oblaye ken wohia wuru mi ke ha chose mo ke kusum ni femo majin sro to ni oblaye ne damo na ji adan osu pram krobo shai nwa kpon tashi la ke Gamashie no mlie Naa Kwarley ji moni damo mana ene ye wonwe afe gwabo fio ke pele ke hia wulu mi ni femo mlie Ola Eric Banama ni ji CEO ke Hago Star Airline ni chumo ya tu PPs ni ji ni bi na mbabu amehe gugo na chi ni ke kokume ke ha me bona fe ni ha ni femo afe jugban ni akakun coronavirus mwawa egbe ke hwamona ni femo hihie Naa Kwarley fa egbian akeleji moni damo Gamashie na English Pageant. Akangaji, Asere, Sempe, Otublo, Abola, the Bessie, the fine warfare, a committal, the war. No se ni owu na eji mancheke ha owu manwe hufa egbia ye bejano to ni akachuni ne ha mbahye amrone titiriye akani Naa Kwarley je ewele isake efion ebilese ke ha kunimyeli boni ni owu kelumoko kuma efefa amegbia ye ni femo ni ko nga wo hine nkeshida nha mo fin mo ni bawa ke emi femo fiu ni wo ke ngele ko ni wo ke le ha outside na outside le actually wo shida ke ha amefe amerado femo rado ko imi menke ibi ke imebi koko begin ma biji amekwe beke ishiba emi ekeleche kuni amuni amuchuma ke be no kuni da akwe mama papa ni amegbepa moji ake amebile niji Naa Kwarley ake damo Gamashie na eke kuniyeli baba Gamashie ke owu manfen ke Ghana man